Korinto bi aklenklen wolo icho enumu keje klenklen kuku ke ashi na agbe adwamambo ye asafolemni akekra po aka adwamambo ye nyete adwamambo ni beje majiabi aten tete ake muku ke echenga wole ninyele nyehenye wo ninyeye nkomomu moni afi ni agie moni tune ke ni ne nyete mi nimi benye ngo ye gbomochumu chimumomni mi yo yele mi kojomo ni chu neke ni ne mu tamono ni mi ye nyango keje nye na akpeshi ye nu cho Yesu gbemni ni mi ye nyete ye mumomni ni nu cho Yesu hewale fata hele wake gbomo ni tamone kene awu satande kuni epi egbomochule ni ahere mumole yiwala ye nu cho Yesu bileno nye shale befel nye lea ke mashabibio sha masui le fe lo wole nye jia mashamomule kuni nye chomo mahe tamoboni akpiti jinile eja ake agbe wo heho tobi niji Kristo le lo wole nye ha wo ye ahewo bidrole je ke mashamomu yansan je ke efon lo no shafe mo masha chimoke anokwale akpiti mi manye ye wolo lemni ake nyeke adwamambolo akabo je bi ate adwamambolo lo he jolo lo amiye lo wonja lo ahekra mi yone eja ake nakaini kule janye jeje lemni shiagbene mi manye ake keji moku ni achole nyemile jiu adwamambolo lo he jolo lo wonja lo mojelo lo da tolo lo amiye lole nyekele akabo nyekele akaya ni tete shimeini yo sele me amekoju mohumina ani je meini yo asafolemni yekoju shimeini yo sele nyongmoji oni koju a ni ji amofonle yenite Korinto bi a klenklen wolo icho epa keje klenklen kuku ke ashikuku niji nyomake ekubi heye loy ke amesanji aka ha meini heye teke nyete muku ke na nyuna sadikule eshio echichi ni ekele ya yo sanele ye jebi akugumo si ekele ya me konkon le amu aninyele ya ke me konkon le ba akojujele le ake wo ba kojo mbo fo itete ni ba suro wala shin le name saji ni wole keji nyeye wala shin le name saji ko me ya yelile me ba nye ha me ni asafo le bu amele kojo omo mi ke ene ni mi ke ogu nye hegbe aso ni le loko me fulo benyete mo ni anye enyemi me aten ekojo chimo moke nyemi ya yo sande yemeni heye la o enele ayenye no kununu akeni nyekenye heye yo sajile me banye ha me afenye no ni eja agbo me banye ha me ayenya mimbo tinye monye fi onyenye mi me tete no ni eja agbo ni yo abadami aninye ake fon felo anini shenyu wa majeli yeka ha alaka adwamambolo lo wonja loyi lo glankulo lo hi ni chomo ameheye ha hi krokome lo hi ni ke hi fio yakayaka ni lo julo lo he jolo lo da tolo lo me ajelo lo jotalo anini shen na majeli le ni nekenye teme kome yosa shi agbene ajunyehi ni asan atune ni abunye behu elu cho Yesu Kristo gbei ke wonu mole keje kuku ni ji nyuma ke enyo ke ashina agbe nyekenye gbomoche ile awu animo hienya miye ni bi fe hegbemo hinkele je ni bi fe miye ni bi fe hegbemo shimi han loko ayemino ma ye hamusu
imusuhu ye hangma shinyumo baha enyole fe se afu shigbomo chole di adwamambo hiweyo shimonu chole hiweyo inu chole huye hagbomo chole imotenu chole shinkeje gbehin ate ni ba te wo hushi ye ehiwale na aninyele yake egbomo chele Kristo henini lele mingo Kristo henile mi fi adwama henilu Davida alonye le yake monike ehe yabo adwama hele ekele fi ogbomo chukule eje ake ni moke ake ameyi enyole fe ame acho helo kobi shimonike ehebo nu chole hele ekele fi omokobi ni joa adwamambo na afu esha fe esha ni gbomo fi ole je gbomo chole mliyo shimoni bo adwamale efi esha ishiole dienche egbomo chole aninyele yake ni gbomo chole mumo konkroni yo nyemile inye nakeje nyumo ole sole muchumi ninyeje nye dienche nyenonu eje ake aye nye kejirani kwa nuhiwole nye kenye gbomo chele awwa nyumo hini